Kumania na ugambi bwa rais na munini wawe bwa kurwana na utumiri na kinyamwe na urugi bwa nchobi maturene na nde ontobobo ne bwonekete kurikithwa ni chibo munini wawe na kinyakiama ba nyumba 10 nterecha mugumango atongeria bantura izi ni bagwatanirite na kwizamwe araba ithukirite arugi ba nchobi ji na kinyako bekira mpene amwe na kwenyangia mathagajaria jagutumirwa kiri kurwana na nchobi ji ni bambirite musako jojo nterechia cha mithega na aria ni kukuonekete kurugirwa nchobi ji bukatha Mati Mugambi na Chikinya. Ndoa na nchobi ndege iwathonde ni nthiguru ya Kenya ithiete na mbere na nkinya kugwata mwanki. Ndoa ira yaturirwe i mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua. Ndeni ya gicigo mbunge kia Marando eno no ithiete na mbere kugwatirwa na atongoria nkinya ba matura. Tole no twejeto munde twatinda tukampete kuma lokere ni amalagani kuria agekulu baugite mbu bauga batena akolo nyomba akolo ni baulire nsobini twana ni twaulire nsobini na sukuru toteromaga bagwato bakena raikwa basoka bakena jabathijaga ko raikwa leo ne tokolomba dilikale leonde na koti mbene bagwatana ni kenda totedie nsobieno twanekero ana beto bakaumba kuroma. Kiri location ya Mugumango wandiaganga kiri gicigo mbunge wa giki kia Mara kuruba nyumba 10 batongorere twichibo wa Mugumango twemiriti nji muthengi bari na nkinya chabuchibo barenjire bo bintu ria maragani bantu agwitwa mathere kinywiro kinene gia nchobi eno ndege iwatho mbari inu cia Mugumango mwite kurwana nsobi twambiririe rindino kumeso igoro turale guku anaru gatukampite theude na tutipaleka no bendia no ndakingemwe nto jui muci jumo jojo tethinetie zaidi kuko ari na nsobi nyingi muno ngiuka lakini twina timu eno itugeretie muno na tutiuga nkanganie na nsobi nyingi as such lakini yo eriku na tukendelea kurwana yo taula munene wetu araugire deputy president twi safari ni ya ku make sure nkanganie kuthera na ule kwendia nsobi tafadhali so biashara ngeo mapema nto tugagukinyira na tutiguspea kiri ndwa ino ya nchobi eno ndege iwatho atongoria baba baragwata na nkinya kwinyangia rita 70 cia nchobi eno na nkinya bangi hara kuruba baba nyumba 10 bakuga ntora ikuthira ikwithirwa nchobi eno na nkinya onywi bwa ndawa cia ntogona bo kuingea na riu tunine tukugwata nchobi imwe ona bangi tukugwata ku no riu ona ino katukampite kuna tutije tukauma kuura jigana etugwite kiona ru ona uke twitinda guntu ku ni kenda tumenye nchobi eno ekudinia nturi ribadenia niki riu na atire thirikari re imbere yetu ri bai ne turairage ni tugutirora kirakani muno kana ona mpega tucinda nkegwa ne kurikira muno ntu wero turutaga twebeni manager ndina gintu myaka te 10 ogu nguta rwa thirikari na ndina family ikoroma na ntimbete ja kurwamiria na ndenjure ru munene wetu urano ngambete security no yetu ya thirikari no yetu ya Kenya atwaithiririe negwe kirogia yetu kuruba baba nyumba 10 baugite ibakwinyirika bonene kagita karaba kuruta wira taino bakiugaga mechi yao kaingitiga gwekithina kagita karaba thima wira amwe na gutwika ibomba kwithirwa bakithiete rui baraba omba kugwatwa na miji yetu twate miji yetu tuna ng'ombe twina migunda tuna bakona kuroma ataka twebanika tiyo leo twera thirikari no tugucwakanya gakunya na miji yetu tukutwali kuroma ibarua ya utamana betu baroma kiripotera wero weekend kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.